So semester y'ukubanza school fees zigenda zishashwe. Yona abamuna banje otwitirize twenda kwezi cyabo cy'intira. Gideon na Cathy. Ente ne yanjye nakiriza. Ebuga manyi mwaza kuherezente, kashanyo mwaza kuherezente. So neza kuronderayo. Baroreke mune. Finally as converting zirugeme. Give you my heart. Ooh, yeah. This is my vow. Sizana present mwana. Sizana present. Atana abante. Vitu mwangetu. Izate chakilisa. Bora niyeti mtu sana. Nuko subutu sana kile mtu kwa. Tiza na kweli. Tiza na kweli. Muitos. Nizo present. Na frente isso que sempre tá. Uzambe bakugamba ona mazima bamushobora kuza kushwera takuza kushwerwa bi kwara nampunda korati kwara takunkunda adema atokwenyima amburize konganyo kuza kwehera speech tanso kushwera nokusuku nimbasa kwegamba kwebirunja kuba nimwe onkakanda arukungambira mazima munyecyakare tarigena tikani kubeha ero chikaterana gwenu wo kize cyabaka n'umubiri yawe nagamba ebyo cyahingura yakunde kuba ya Yesu yakumana